Hello gulte ho Vanoili sida het bangwin sumlo na hi za chum min office a nom ta towa sumlo paung chu sumlo a hen azi chawa na dinga gen theita mi ina na tong nu mi ina na tong paung chu sumlo a hen officer len ta sum tam ta ta loyong chu za na pe di hen gen theita sumlo pa sumlo nu yong chu za na pe ding a hi tunia thu sim ta ta ngai nomom ta khat isei diu chu hi a hele nupi khaden achapa awa na dinga ata asa asel jing chu a ho do a sum alo hi ha sa ta hin lo hin hi chi thu sim hi azona chan ana vetan hi chi thu sim hi yamuna ki ti nu pi khat hin khu thu sim chu na hi yamuna hin mi in ana atong ji in sum neu cha cha mu achun a in sung anawa ji na hi yamuna ji pa hi midu da alo hi ji chun nunga adang khat hi to ana ki dein hi chi ji hin yamuna hi alung ana ji hlen alungong agim ji hlen na hi ni khatwang chu yamunan a ita chaw a khuda ki bu chu azi pan a sut pe na dong manu aga pe na hi achapa school fee pe phar hi pharin sumla nei tapon yamuna yong anato na ina chuna chin hlakhat lo chu aga kila gu la hi le miwal pu azi pa chun a hlakhat lo san chu advance na kila ai na hi yamuna yong alung hang be se jingtan azi pa ji na adnunga anu te in lang chuna chi tai yamuna yong khatnu te lang chu gatlungin hi le azipa zong he nomen yamuna nong azipa ko manjun a chaw chu ki thum ki den hi le salanga adong manun a chaw chu an ki buin a hin vet sa ai na hi yamunan ha sata sum akilo a hlakhat lo advance an akila yong chu azipa ko manjun a thumin na hi school feeding in a hin la azipa chun mila ata chun a chil hin sit khumin a hin no do tai yamuna zong alung anabe se zengin ama zong ama la ma ki thading atien vadunga chun chom lu tai ahin la tuizap them khat hi je chun ama zong aki that thei de poi lamdang aum lo pharin aman zong achapa niau cha chu hin ki puin mumbai hin hung tai anu niau te ena anu niau min hi aka akiti yamuna zong aka ko machun na to na ding ei hol pe na ti zin hin la aka hin anadon ji poi yamuna zong muntin hin a chen aning awaya chen na to na ding aki holin hin la amuzo poi ni khat chu yamuna nong aka na to na chu azipa adong en hi le azipan zong college ho khun mun athi ji hele kilomi ati he che par chun gu thimen yamuna zong aka chu college lang hin an zui phei tai college a thun phar in akan zong to la chun mun a chom khat athi in he zo phat chun classroom khat hin alut tai yamuna yong hin anung azui pe e classroom khat a hin aka hi asago keu se den anomen chuteng le pasal chapangong tamta anom vin hi aka na to na mun hi art school hi in drawing thema bol jinaw ho hin hichi pasal chapang hin numei ong aumen ama ho hin aka chu asago kewa ato sa ajiwa drawing a bol jiu hi ima chalung gel se ong anei de pove hichi hi yamunan ahung mu do tan aka te hon hin mu do ding je chon yamuna jong gang chelin ahung pot do in tu lang hin agial tai aka sum lo na chu adei mo hle zengi azigni kho hi phaden yamuna jong anu niaw chu anato na thu chu adong tai anu niaw winong yamuna chu sei pe tan azi pan na to na hin nei lowa ko na chu insung ha sa ta ni adingo an nei lo hin sumle pai hol na to na ding hol na munzo si achut hin hin la anu mo zo poi hichimala chu pasal phalo hon jong ama hi eng enga jong ana dai jiu hi akan yamuna chu sei pe kirin migen thei hi a von ikivon jong le mi hodingin sago kiu bangma ki hijinge tu a art school a kana to na khu sago kewa kumting le student hon evet wa drawing bo abol huin imacha lunggel siong anei ji pove ama hodingin nong thil pha hen chuting le keiding nong sumtam ta mu na hen insung hichia hi kavet theibo hi ati chuting le hichi class a khu numei ta sa le drawing abol hi pun pasal hoyong ata saw drawing them abol jiu hin abang von umpuma drawing abol hin hin la sago kewa drawing abol pau khu aman tamje bai hi akanong yamuna ko machun nangong hungpang jingin na chapa hin khoding nasim tup theiding hi sum tamta ta namu theiding hi ati yamuna ni che thu aza chun alung azing hle jingin agomo hle jingin hi ahin la achapa ding angai to ji teng le achapa le khathem ahung hi a officer len ta hung hi theina dinga chu sum angai tam di ji in aman jong ahin no pe tai azingin anu nevin yamuna chu college achuna puitan phatichana hilin hi yabuna jong khatwei chu jam ding atikit jengin ahin la achapa dinga sum a holding angai je chun ama jong
azipa to akitep na Mangal Sutra akhi chu abot tanin amazong classroom chu azon tai. Yamunan zong a ita ata asa chu a ho hlatan student ho masanga chun ha asa hle zengin amit li zong along zengin hi. Ahin la hi chitai lo chu achapa le ama dinga hi lamdang ana umlova hitai. Yamuna zong hi kontaka athum lang chatlova hita chu uma drawing a ball diwa hi. Hichi classroom sunga chu pasal le umlova numei tamta zong anum win art student hi chi win hi. Break time hi perin Yamuna zong to langa chu naga chi ni le Jeram kitipa hin kovin hi. Yamuna zong thil phalo lo alunggel na ngai to jing tan ahin la Jeram hi mi phata na hi. Hichi classroom sunga chu Jeram bo hin Yamuna hi ana kho sa azia tuithem ana don sa azi hi. Azingin anu nevin Yamuna chu ade anu san pe in Mambaya hi pasal phalo ta omen ki ching the min ati pe nikho hongche be Yamuna zong hi chan sa hin ha mu tan painting ball ding achon abangle ama he achanga omji in abangle anu new aka he to apang khomji e amani ji hin student tam ta in life a numei sago kyo drawing ball na ding chance tam ta amoji win hi Yamuna hi drawing ball ding a ko lo teng lew ama hen mi inan so in na ga tong ji e nikhat skula chu mun athe peren drawing ama asago kyo chu hin ki muin aman jong ki koi pha ding ati le anu new aka in jong drawing ki ball chu ala pe na hal pi e aji chu zo le in ko ten hedo khawin te tia ki cha hi anu new Yamuna chapa jong hi ahung len tan ama jong hin painting a hin gut le jengin Yamuna zong hi akicha hle jengin hi azole ama le akan anato na hlon lang hin achapa hi painting ball ding in hung khan te ti hi hichana achapa ding ngai to na zala ata asa jeng zong I chalowa ana jeng chu duhin achapa hin hedo ole anu hi ki pa pi dem ole achil sit khum jeng dem ti hi anu akicha hle jeng tai Yamuna zong achapa hi Aurangabad a painting class lading in asol tai ahin la achapa hi ache nom poe aji chu anu hi ki potsa vaya sum alo a hi sa in chuteng le anu hin ama hi athei nom lo a ki hi sa e ahin la anu neu a ka in anapan pi in achapa hi anasol do tai din mun hi ga ngai to le a asatle azengin aji chu achapa ding zala hi to banga na tong hi achapan la asedinga bo gel ki Yamuna hin kho hi lungsit om hle zenge Fona kyo ting le anu hi ana ho nom ji tapon a ho ting jong le sum demand bo hi ana bol ji ni hi nikhat class break a hi pedin Yamuna jong tola to le pasal khat hi ahungen mundanga puja drawing ball ning ti chu sei pe Yamuna wang ana nom pon ahin la Jeram hi akipuja aloi dang ho numei jong ding hi chimasanga chu drawing bo a ball thei di wa hi anok phada bo chun ana zui na hi ama ho zong akinup to naw banga chun Yamuna zong ana chi in numei zong omen pasal zong omen painting a ball ovin sum zong extra pevin he hichini akon chun Yamuna zong extra income a ballin apamala a zong hin drawing ana ki ball sa jitai nikhat chu Yamuna ana to na principal pu chun artist min thangta amalik kitipa kom hin painting a ki ball sa dingin ana sol tai malik kitipa zong hin painting a ball pe chun Yamuna hin ana dongin ipidinga sago kiwa painting na ball ji kho hamatile malik in jong sakol ho drawing ka ball ni macha sei povin wacha ka ball in jong I macha sei povin ipidinga nangin sei ham ana tpa Yamuna jong amin ana thang hoi hoi tan chuteng le sum jong hi ana hamu tho tai anu new aka jong hi akum ano patle jing tan hichi hin posting ki ball theita lo di je in Yamuna hin anu new te in ko jong hi ana vet tha tai nikhat chu wang set tin group tamta hi hongki zo ludwin pasal hichi painting class ho chu asu se win painting ki ball ho jong chu ahal hlawin hi ama ho hin sago ki wa drawing painting ki ball ji ho hi ana deilu ana khabo hi painting ball ho student ho jong chu ana ki chahle ajing win ahin la Yamuna hi gumta chun aman painting khat hi ana la in kachapa jong a painting ball kanga sa de loading hichilaya student ho jong painting ball kanga sa de loading hi ana ti Phatna na che ben anu neu jong hi ajipan ana da thatan ama jong akum mu pahle jing tan Aurangabad a konin nong achapa hi ahung hlung tai Yamuna jong achapa ding me tuita hon pele achapa hi ahung lung hangza jengin bula me tuita kadei poi Dubai a kaloi pa to na tonga ka che no me ati achapa hi aloi ho khalin nong ana sei pia nanu hi mi hau ho gari anak to le le jing ji ena ti pi ji a hi anu hi mi ki zo a sum tam ta ta alo ji hi sa hin
hichi ha achapa hinda hla ri ti hi achapan Yamuna koma Dubai aching katin sumtam ta hin loin katin nanato ani hin hiding hi atipi Yamuna anunyaw aka jong chu honglu hangza jengin achapa hi ahin pho a hele achapan jong ani hlon hin ano kop hlonin pau phalo lovin anu jong hovin lunghang ta chun ada thatai akan yong Yamuna koma chun ngaidam akithum tan keina su khel hi ken hi chi a hi nang kana pan sa alo hile tunia ta nom loading he ti Yamuna nong seidi anei tapon aman achapa dinga ama ta asa jing jong ki talova sumangai to hi tua achapa ama melma pan jing hi agial thei tapon alung na hle jenge college ahin nunga khat mina kiti khat jong hi ahungen Yamuna kom hen ititi bol de ham chu hongdong in he ama jong hi sago ke wa painting ki bol sa dinga hi ama jong hi hong pang no ma hi Yamuna jong thil chan ho ding chu ahilin chuteng le ei ho ipan lo wa hi le koi bapang ding ham ati pe Yamuna jong nude posting achun anapang jingen Jeram kitipa jong hi professor khat ana hitai ahin la Yamuna wang hi pamlanga drawing ki bol sa dinga painting ki bol sa dinga ana che ji tapon college a le hen anapang jinge nikhat Yamuna le Jeramong tuikhang len pang hen awa le thlonen akho lim thlonen hi amanin jong ahin khutlon akisei tu thlonen Jeramin jong Yamuna ko machun ken so pi khat kanen numei tuin wang aman eidon tapoi anati chuteng la Yamuna jong Jeram ko machun sei pin leisi awang hi sum mizo sin alo thei thonai ahin la sumle le helova miza theya umding mi ki za sa ading kiti jong hi kilo thu anga ye anati ama hi achapan aza ta lo achapan iding ati ta lo je a hi alung an hle azinga hi achapa ding gel na ki pa ta abang lehin kho anaman abang le thlasita sum analo ni kho jong anatamin ahin la achapan tuahin ada tlatan ama ding awang hin kinep na ding dang anom tapon sumizat lo jong le apan na ding anom tapoi amani jong akyo limpe thlonin Jeramin jong anomen ken chaga doming kate atin ada thlain he Yamuna jong ahin kho hi nga ado ading atitan alunggel a khonte na phatan hichi je chun aman jong tuikhang le na hin ahin kho ana pedo atai Jeram hong thlai phejin ito banga ahol wangen lai chun anamu tapon Yamuna hi hichilai muna chu ahin kho ana chan tam ole mundanga ana podwa mundanga koi machaki het sa talwa ana umatam jong akhe tapoi kumsot ta na chitan Yamuna chapa Laxman jong hi pion ana hin ama jong hi ni khat a ina achi phei pe den lampi hin poster nen kita en nude painting exhibition ana hi ama jong exhibition mun na chun aga che lutai hichimuna Yamuna na ana to azina mun chu na hin tu in wang mina kitinu chun na na tonge Yamuna chapa Laxman jong hi exhibition mun chu aga hlungtan painting ho chu aban banen aga vetai sago kiwa painting ki bol khat nu mei khat hi ahin moin akyang langa kon in hin ve to win hi aman jong na la satle jengin kining sanglowa alulang ga avele koi madang ani hilo anu ana hitai Laxman jong aking la jengin alung jong ahangin aza jong achabe ase jengin amit ti jong hongpul jengin hi hichi zo parchun ama jong ache phejin Jeram chu aga beng tai hichi thusima hi koi hi thimo na sam anu Yamuna hi thimo na sam achapa wa na dinga summu na ding dang umlowa hichilele ana bol jing he a in ko te ding gelowa sago kewa zumleza hello banga anom jing hi thimo na sam Yamuna he anun alung set jia hichana chu ana hi ti jong chu adi inai ahin achapa ding hi ga agial kit jong le thil ha sata khat chu hi ki din hi hoi pen zo hi thimo na sam komen hin seitan thusim ngai nomum ta le thusim ta ta kisei lung set ta chu hi chan chu hi tan nangai no ma hi le like ga bolen lang jok tui chim channel a hi nong lut masat pen hi a he le jok tui chim channel hi subscribe bol le chun hi to bang thusim ta ta hi namu jing thei ding a hi